Patch Apollo Kitok, a districta loko kapele biong, keseta chaunitos da bonebe, mambo bokwani Ikaramoja, elomunete Tomaboy City Catch. Kwenye aparana bian itunga kai kanslan, luda agelegela, kese swapitosi retin, itoronitos. Apollo Kitok districta ebe, alaka kisi Ikaramoja lomunete. Abu council opeda iboikin, okaruje, olapalo tomontare era saparasha tomonare. Nopoto itola munatare resolution ebe, mami Ikaramoja abunere teso araibonati kapele biong. Koyenu au moki na teker. Euta ikwana ngai kini bobo ni Ikaramoja bongu. Ide bongu neti Ikaramoja. Ijeno ni chutodocho be ebongu natari duchi Ikaramoja. Epote kidaki rosine nwe tioko. Apugano kapele mamerai na itigogo warti kisila lo kapele biong erai ne bilibili kisila chepolo eriagu nete bobo iso borebe mambo be council ibo ikina anu Acamakin Ikaramoja aponare aine teso borebe atukoke RDC kare chairman lo C5 atukokise meeting anu Acamakin Ikaramoja aponare so pono bila ya pedorosho ni tunga mamitungo poto chamutu opono buiki na itunga buikin na sodeti dumunu so badati councilor sa igiri oja F5 oja RDC oja seresi o meeting on la ngere Ikaramoja bunere kapele biong konya ko pan be siri F5 RDC nyesola balance be mamke kozike Ikaramoja bunere lo sike satwana rakese swam Kwenye kansla loitela Okoboy John Erepu nese toroniti tunga kanwangeriti Ikaramoja obalebe mamerono kesi abunere aitamata kituku kechebon. Ini kapele bionga se district mamu Ikaramoja ikota yi ibo yete but they are requesting a kipi pota imata kipi kiri kwenye bongota yi apero buke nyamitaji one akesokata itangena no ya ona ipuchu kidin teso ke de Ikaramoja ekota jia samarta kipi mamerabu na iko na yi haiduku karade jangunu Apollo ne cholongelo C5 ko district aloko kapele biong Francis Akorikin loda etoronto situnga noi nyesabu lipitunga inapakin obalada bonebe epoti Ikaramoja aitamata kituku keche boni ojaya jore inyamiti kesi Kanu da yora na itunga onyo unete so erai kapele biong edusu ko pan le yora mam tunga riemu mami Ikaramoja beta abuna Acok kapele biong kati karukui ara ujo etemlo kunguruda Ikaramoja lo jasingina masete atuta ne baka surugwa ilo Ikaramoja nguni nyamita ikeda ajore ikiari na kai sangon alu are nyamto Ikaramoja ngun keda PC na re kota nyi bonebe mami Ikaramoja ngune parete apara misiri tunga aragwa una totola aipuchu na itunga lo kwapo Kanuka TV East Alfred Atuao ko district aloko kapele biong.